Weekly Crime Report. Surgeon Records. G1 Solimakamu Channel. Ilega G1 Solimakamu channel lenga number 1 misava hinkwayo kumtisela swilo swa ximo xa le henhla. Surgeon Records I swilo swa ximo xa le henhla leswi mitiselaka swona anhlikaneni wa siku ra namuntlha aka camera hi ri na Timothy Miyambu tanihi ntolovelo. Surgeon kombela mixeweta vayingiseri. Inhlikani vayingiseri ka channel ya G1 xikan'we na nkulukumba langa le ndzhaku ka camera Timothy Miyambu alasa G1. Inkomo swiviko swa xiphorisa. Inkomo hey huma ka vhiki ro tika swinene vhiki leri a ri nga tshamisekanga mi nge hi sungula hi kombisa ku police station ya le Saselamani handle ka xifundzantsongo xa Vhembe va le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka nghozi yo chavisa swinene leyi nga humelela hi Ravuntlhanu na madyambu lexi nga humelela ku na muchayeri loyi a famba hi movha wa Ford Bantam xikan'we na mukhandziyi kuloni a va ri vambirhi laha hi nkarhi wolowo a va ri ku chayeleni ka movha ku ya hi swiviko u ringete ku hundza movha laha a swi nga fanelangi ivi ke movha wolowo wa Ford Bantam a lahlekeriwa hi vulawuri ivi a ya chayisana na movha lowu a wu ta hi le mahlweni ku ve muchayeri xikan'we na mukhandziyi va lovela kwala mhangu yi nga endleka kona swi nga leswi maphorisa ya Saselamani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi ka ku lavisisa xivangelo xa nghozi kambe mimbuyelo hinkwayo yi ta nyikiwa va ndyangu loko ha suka ka mhangu yaleyo aka gondzo leriya ra R36 le xikarhi ka Hoedspruit na Gravelot ku ve na nghozi yo chavisa swinene leyi nga hetelela yi koxa vutomi bya vanhu va ntlhanu mune wa vaxisati na wun'we wa xinuna kambe ku ya hi swiviko maphorisa ya vitaniwini endzhaku loko timovha timbirhi ti ta va ti chayisane hi le mahlweni a ku fikeni ka vona va fike va kuma ku na baki leyi ku nga na munhu wun'we a ngo lo yima a tlhelo ka baki a nga ti tivisa tanihi muchayeri kambe yena nga kombisa ku loko a ri karhi a famba ku ve ku ta movha lowu wu karhi wu chayeriwa hi wa xisati wu ve wu chayisana na movha lowu yena a famba hi wona la vanhu va lavo hinkwavo va ri ntlhanu va nga kumeka va lovela kwala mhangu yi nga humelela kona swi nga leswi vulavisisi byi le ku yena emahlweni kambe swilo swa ndyangu swi ve se swi tivisiwile hi ta mafu yelawo endzhaku ka swona hi Musumbunuko leyi aka Makhuva a handlanyana ka Giyani ku kumeke wa xinuna a karhi a cikinya hi ntambu naswona a hundze emisaveni vulavisisi byi le ku yena emahlweni aka ku lavisisa xivangelo xa rifu ku nga va ku endleke yini kambe hi mimbuyelo ya swivangelo swa rifu hinkwaswo swi ta nikiwa va ndyangu kasi maphorisa ya ka Malamulele wona ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko leyi a Gandlanani ku ta va ku kumeke jaha ra xinuna na rona ri hundze emisaveni a karhi a cikinya hi ntambu nakona vulavisisi byi le ku yena emahlweni kasi xo hetelela tlhe xi humelela leyi a Saselamani a handlanyana ka Malamulele laha wa xinuna loyi a nga kumeka a hehliwa hi vaakatiko ku va a ri na vutihlamuleri aka ku swayipa makhadi loko vanhu va ri karhi va dirowa timali emichinini a kumeka a hlaseriwa hi vaakatiko lava a va hlundzuke swinene va nga n'wi mbeyetela ku kondza a hundza emisaveni maphorisa ya vitaniwini lava nga fika va kuma ku munhu yaloye xiyimo xa yena a xi tshamisekanga va vitani va swilamulela mhangu laha nga fika a tekiwa tsutsumiseriwa a xibedhlele xa ka Malamulele kambe ivi a hundza emisaveni a xibedhlele xa ka Malamulele ivi a tekiwa laha a nga yisiwa amoxara wa le Giyani kambe va ndyangu va se va tivisiwile naswona se va swi tiva ku i mani xikombelo i ku va vanhu va nga teki nawu va wu veka emavokweni ya vona na loko ri ku a vo vitana maphorisa loko vo n'wana a endle sweswo a ta kota ku va khomiwa hi leswi a khomele vayingiseri swona ka ndzenga wa siku ra namuntlha Hi khensile swinene Surgeon. Cameraman ya hina hi khensile hi kombela mi subscribe ku subscribe i mahala inkomo. Weekly Crime Report. Surgeon Records. G1 Solimakamu Channel.